na ndoka ndakinya nĩ nyambire kũmenya ũhoro wa ciana cia mũtumia ũyũ ikara haha Kasi nĩ ng'ima, nderwo ciana nĩ ng'ima, rĩu ndagĩkora andũ makĩhoria mwaki twakĩrĩ gũteithania, no unfortunately gatagatĩ ka indo iria tũrona biũ cituĩkire damage nĩ rito ĩrĩa tũigaga indo nginya macini cia kũhunjia nĩ ihĩire na itĩ iria tũhũthagĩra, na rĩu nyũmba icio nĩ tũrakoragwo na kĩrathi gĩa Sunday school kana daycare, na nyumba ĩno ya mũtumia ũyũ araikaraga na ofisi hiyo yuma na indo. Pale kwa barabara nikaona moshi, nikafikiria niko Kinanjao anachoma takataka. Nikasema lakini hiyo takataka imezidi. Nikashindwa ni kwanza huko kunachomeka ama ni wapi. Mimi nikasikuwa na shughuli juu singetarajia kama kunachomeka. Mimi nikakuja kufika hapa kwa barabara nikakutana na mtoto. Kukutana na mtoto, mimi sikuchukua mtoto, mimi nikamwachanisha tu. Kufika hapa nikakuta mpaka kwa mlango kati nimeshapandishwa na moto. Nikarudi mbio, piga nduru, nikaita Mose, nyumba inachomeka. Macio nĩ marabatarania mũno, especially na thirikari ya county ingĩmoria metikire kwĩrutĩra kũbundithia andũ ũhoro wa kũhoria mwaki, tondũ rĩu andũ aya tuge ko nĩ mauma na experience, ũndũ ũcio nĩ tũngĩhotire kũhonokia hihi indo imwe nyingĩ he hathara ĩrĩa yoneka mũthenya wa ũmũthĩ. Jina naitwa Irongo, mimi ni jirani hapa. Mimi nilisikia mama amekuja kama ameitana, akaita Mose, na ndio maana wakati aliitana nilisikia akipiga duru. Wakati tulitoka tulikuta moto kama imeanza kuwaka. Sasa ndio tulianza kuchukua maji huku na tukaweza kuzima hii moto. Mimi nikataka kugusia shukrani wananchi wa hii area. Ndio wametusaidia sana mpaka ikazimika.